ha wo a wo so obi etieti a wasomdwe so nti wo de ba bedan na esisimi a aha nti yanko asem ne nyina ne sen e ba cho abrante e fa ne Kwame Owusu oni abu wani ka saye mto abu no free atasfo asase so okay na Kwame Owusu ne de ho on ba manim be sreme masase so be say o hye sinu wasase ne so na ne yem so na ye ho no adwumadi a nkofo ye ho no musia emre otrama sabi 10 years a eso anu otu afri so se 7 years a otaso na otu afri so na bo ne me kan na me fa metinje na mo se me a na me se ne waka mate na me prince ma brantie no ba me ne nyina akọ omo mo bo klata adanse no asase no pipa ana papa ne bo maaye no bo maaye wie ne mbisa ne se me panacho eni dan ne nyina wose da bi edan ne de abrante no o start so wo si dan na eni bi obeto biara o make sure so obeji receipt okay na wodi aba na wabobo ni nyina ka obo ni nyina na se wa ka wodi onye estimate mra sa nti waka sa no na me je pene na wo kwa me wo je pene na bu ni so je pene na saleta no me timie na mo yenu de mo sensaye ene e sore koye na wo kwa me uba okoto anwea ne cement na da dina begu asase ne so hyase so mo obi aye na wo ya wie no na me se kwa me sisi edan me huso wie o a wo trema be ye na se dia kan se papa ne se wo wie a receipt ya wo ye den e won ne ma no emfa mra papa mu de wo he de mokobo ayi wo ne ho no krata wo ne ho no krata wo no okay emfa mra no se dia krata na so na wo ni na papa ne ka se wo toto bibia ji receipt na ye hu ka obo dan na ombo mfa maye o ka cha be se wanyi receipt na me se wanyi receipt se na ba se dan no ye mo pipa bia anto so ana afero no asase ni na ne bufu ba na se o ma bufu ni kwa na meka no uba im ga se menti ase na mo ya na me de meti ase ma wo na receipt ru ba me de e de akọ papa na ba ma na ye tumi hu ka obo ho no emfie do obetram de atu afridan so no wanyi receipt be na etu abo pipa no ase ai menye pipa be bia obeko bia afako na ya asase na nkasa na hefa na neda okosi dan si so okay ana mo se sa ai be bia obeko bia o de court o so me ko appeal court enya sam ke tu o wona o beko appeal court ana mo se be ko appeal court say ade na media eta dan so na esising room no se kana wo ka se wo su sa no miminji untum oka se ka se na wo na bo na jubo po se oboka 4.5 and so oboka 4.5 na ko fa ai mesi ni bi e man be hwe eda no sa de wo ka no no se nru sa enti abusha fo meba wadaroma me pese bi so asem krata na bi da manim ha se no batie pe no kra wa asem ne mo o ka se o so oboka 4.5 afi be mu na san hyehyeye we se na ko so e ba 206 okay next month 8,000 anti na me pese ye hu enfien because ka 4.5 and now for is 400 saying 450 and say shada nye sika bia na betimi aye isenti 2006 okay Matias ye yenko yenim jo ka sa no ni menya asem keto enam so kwa mamne ntem kra de en shada nya fa se we wudini o say kromfo ade na ntisa na we ka say we boka 4.5 abra we komu endru sa abato bo ase obi a okum nipa na oye wudini na obi a wawia wade we de na wonya nwi a wodan no o si receipt na wanje na ono akwa akobobo nti obetimi aka se waye obukata enti twe ho ne san se waye kromfo na wasaye anti mpacho wa twe no san ma me menka okay me da se enti afede na ato se wone wo kamera se baby apa bia fa kosa wo de kokoto a wono so de bekwa akoye obekwa akoye appeal wa appeal court ene ye den me pacho o kasa no me so wakamate wo wo se me ni obi anka ma obi hunu masisimi na jamechi eka bi mame se wa me ni wo ye wa me ni ko school na obe me mesa wankasa mame so na me twa so kata na mokobo ye no enie me pacho ai hwa TV ni bi na ebo wani mu ha no ha se no de TV nkwan glasses nkwan on se hefe ya ta fa nkofo bla ha se
Sa hefe. Yani abrochifo na eko. Yes so ye glass nko ahwehwe nko a enti ade oba otwe ni hwe ba bia. Etwem. Ma omizo ne nyamra. Enti krata ne bi na da so no. Ebusia ko Facebook wo Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube Sompa TV TikTok ene Twitter ne nyina no eye Sompa TV sa Sompa FM ebusia na ese yese otrofo ene wo se me dance ni ewo abrochire we de watusie anase watumre akire esikura wotuye ewo so maame yentie we entie ba sa no ena de ne to aso sisi anu watanda mu 17 years 2006 ho no ena wakotena mu anase wosiwie ne di wosiwie no ena wakotena mu wosiwie ha no tena mu 17 years ni but sisi anfasa me chima sase onu so di abase edan no osisi so no Chame mi se me jima asase de no oton dan na esiso na mame 583 million. Saying 583 million. Chame me to dia. Chame se me jima asase nti dan no oton ma. Enti sa wo kasa won ton so e. Me de me nto onyini on pese free so. Ono say no kan e o kan say wo to no kan de asem na che o kan say beto no. Ya bi obo oyi na mame. Ono di wan ka fra no obo pipa na mame say menje nti o pipa nim. People no way. Ombefa banti. Abusia ye kwona ye nua no ya ye fra no Kwame Owusu no. Abusia the evaluation report on what residential property at Chapatre Estate. Property number A-20. And I will say why Asokwa municipal what? Asokwa municipal Ashanti Winto no na kwabo ya na say pacho pipa na se won pese me hu nipa kra se no me hu se won about me pese me hu baby kra okobo no ana wono na de ne tumi akobo krata aba na se krata ne bi wa mpacho ya na mama ya hwe ase no na ya hwe baby kra se okokot ne kobo yo so okohifon ayo enti prepared by what Sovia kwabena pepra yo Auntie Sovia no ya hwan Sovia no yo mate me hu se Sovia and what Val Consults and Answer Construction Limited bi wo homo twa ne short nti bra sebo no ye beye na ma minister IPJ MP chairman na emodem ma wono mabo e de afa asem we say ho no wonom emfa emayen enti da be na okobo sakrata we say de ma wo say wan kase wasase a wona na co agreement say won sit down ensi so e self contain one room self contain e na won sim fence so enti wona ne ko ne say enfie sen ansa na bia waye wasa to afi no I want de enche na won say utram 10 years na watu no de dan ne asase ura de e de ama no enu to ma me je pene ne de ma ne ye no na me ma dwese ka me ye bibisa wo asase ne so enti se di asem na wo ka kire ye wura Kwame de opese ye edema wonti ene wo ba hase no mi Kwame Owusu na bibia wo biere Vacate na ekasa no ufie wura me do aba Sompa bibia wo bia yima no edan no mejima sase The number you called is currently unavailable. Okay. Kasa sare da biem na me pacho janwansa na won redai na yenhwanya me sa oye call se obetimi afa ye. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. The number you called is current. Okay. Oye call. Enti kakra e besai a try na hwe enti yentie o. De wasem we twa 20 apese ye edeboa wenti ma wo ba hase no ne yentie o. Me ba cho wonche mu a me pene sei. Mo bo am sa kan den. Bo na tumi ya pege na sa dan na frɛ asase ne so na magima asase tie. Ni ayi bia. Ate say aboa kokuo kon. It's as simple as ABC. Laurentia, asamo hu ewo mu ne de wo hen ya onso ababie entil.
Me pacho me mama sister Kate na okay me so me ana me pushing is onye de oyen because a baby am mama beda on sorry na bra no aba be tumi ni menua mafiri ho nom say asase ne ye ne dia ada we ya odi hunu fa hu da ma me de be firi mu ana nipa de e den ya obewu kasasa wasem no kasasa kra oda asame na me time ma me echi say onye na japade you say when you Debbie na ababa wa we pa ayi sofo po kwa na be kasa wo ye tabu ma me nwi wate ba onu na be sie wo but ebre ni nyandru hokola ma me we wan hwe ayi lo ni sha ni kuru ti no ye japade be kasa mira won nya na kwa ye we say ayi da ko be da wo so na me say mira na kwa ya wi lo na wo de tetara haba so enim de obedi nkan yakọ nkasasa osuba na ya na do kwa busia